Sasa nini chini ya carpet kuhusiana na hili taifa na lina nini juu ya kipindi hiki? Tumeangalia walipotoka, lakini sasa walipo. Kwenye maandiko vitu gani ambavyo vimeandikwa kuhusiana na taifa hili? Mungu ameandika kwenye maneno yake, hii taifa litafikia wakati watu watakusanyika, mataifa mbalimbali watakusanyika kushindana na watu, kupigana na watu. Sitaki kusema kwamba vile vitu ambavyo vinaandikwa kwamba ni kweli au si kweli, kwa sababu siku zote unabii ni maneno ambayo yanazungumzwa bado hayajatokea. Sasa ili tuweze kuiprove Biblia kwamba ni kweli au si kweli, basi haya maneno yatakapotimia tutaamini kwamba ni neno ambalo lilikuwa ni halisi, kwa sababu imani ni kuwa na hakika ya jambo ambalo litarajiwa, na watu wengi wanasubiri kuona hayo mambo. Na Israeli hawa jamaa ni kiboko kusema kweli, na dunia kweli wote wanaipiga vita kauli ya huyu waziri wa Israeli kwamba ni lazima nitaimaliza Palestina, lakini bado wengine ungana naye kwamba aendelee kuimaliza. Na huyu jamaa anasema kwamba vita hiyo hata kibiblia imeandikwa, kwa Biblia ina support maneno yake. Si kweli. Ujue wengi wanafikiri kwamba taifa la Israeli ni Wakristo. Wengi wanafikiri kwamba hawa ni Wakristo, yani wafuasi wa Yesu. Wale ni Wayahudi, Jewish people. Hawa wana dini yao, wana njia yao ya ibada, wana mifumo yao ya imani. Kwa hiyo yani hatuwezi kuchukua kitu chochote cha Israeli kulinganisha na imani ya Kikristo. Yesu alikuja kuhubiri habari ya amani, alileta pendo kati ya watu wanaogombana, alileta habari ya watu kurejea kwa Mungu kwa njia ya msamaha, toba. Hiyo mimi niseme vita si Ukristo, na Wakristo sio watu wa kupigana. Wakristo sio watu wa kufanya mauaji. Wakristo sio watu wa kuchochea maovu. Wakristo sio watu wa kuunga mkono mauaji mahali popote pale. Kwa vita inapoendelea, Mkristo hapaswi kushirikiana na mauaji, wala hapaswi kuunga mkono mauaji wala umwagaji damu. Na kwa sababu tunaiga mfano, our role model ni Yesu. Kwa sisi tunapojifunza kwake, Yesu hakuwa ameiacha jeshi la mapambano juu ya imani. Yesu hakuwa akipigana vita yote. Sijaona mahali popote kama kuna mahali ambapo Kristo asema uchukue nguvu yako pambane kwa ajili ya adui. Hakuna self defense kwenye habari za Ukristo. Hakuna self defense. Kama wewe unajifunza karate, kung fu, unajifunza namna ya kutegua mabomu, namna ya martial arts, unavyotengeneza uadui na watu. Siku ile kwenye kipindi cha Yesu, Petro alitoa panga kwa zake. Yesu akamwambia rudisheni panga zenu, kwa sababu atakayeua kwa upanga naye ataoa kwa upanga. Na Bwana asipoulinda mji, niseme tu kwamba alindaye anakesha bure usiku wa manane, anajisumbua. Na wewe ambaye unashika silaha kwenda mbele, unajua nyuma yako kuna kitu gani? Amiri jeshi ni Mungu, ndiye namba 1. Gavana in chief ni namba 1, Mungu aliyeumba mbingu na nchi.